Blasta Gasta. Blasta Gasta. Oh man. G. Agus fáilte go G. Blasta Gasta. Gasta. Brinde mar é, Yeah! How much rash? Yes. Héis tá fada. Sláinte, Boston Aaron. Boston Aaron. Agus níomh baim Jane of noodles. So tá trí ra ein tá elbaba, no elbaba, numas cínta. Numas cínta. Tá Janan. Agus an sin Lee's Charming Noodles. Okay. A dús boirde rochmid le Lee's istócha. So seo Lee's Charming Noodles ein dé chuige Shráid fearr now. Stráid fearr now. Noodles. Yeah, I know. Go creta. Agus tá siad tarringta an sin. Tarringta the live. The live. Agus galore glossary on. Yeah, tá pak choy, carrady, tofu, corn, yogurt. Yeah. Mushroom. Mushrooms. It's probably mushrooms. Tá háling. Níor é mé. Lord. Alright. The other show could have had made that. Nope. On Onra. Oh! Tá má chair é brise. Tá mé roll around lads. Christ. Tá na noodles hain go háling. Níl mór an blush tofu, Jan? Yeah. There's none on almond. Agus an cabbage. Tá tús in on na chopsticks úsáid agus an fair lumps of chopsticks úsáid. Níl ein class. Yeah. Ah, no! Microwave. Oh my god. A gawkward a Colby card. Okay, so Marcus there. Shagala. Shagala. Alright, I think I'm Shagala Lee's Charming Noodles. Anish, elbaba, fried capel, agus cevid bhíar seo. Ní octo. Agus seo fo vegetarian. Agus tá tofu on. Tofu atá a bhd níos crua. Yeah, tofu crew, that interesting them. Bean sprouts, noodle glynne, agus an stuff seo atá fiol réige. Anna. Seo, yeah. Ah, simple. Tá tofu níos fearr darn. Tá níon an cruas sin agus tá níos mó blush. Níl mór an a toirlú. No, níl an air sin a goráid, tá sé simply go leor. Okay, kind of tapping in sin them. Ooh, bottom on a blasta. Yeah, much fresh. Oh wow. Tantanan sin a bhd níos deise ceapam. Tá canna milshift, tá... Tá sé beag an níos searbh chumá. You know, tá like searbhas on ar aonas. Tá seir sin ag go ddíireach. So, do céir do ortha is de. Seach nó ocht. Ocht? Ní an Stocha? Tá go leor ann. Tá tugann si go leor. So, elbaba ar fried capel, 9 chuige agus thugmuid 8 as 10. Ocht Nis, so seo sian ar fried an duke 7 euro a bhíir. Yeah, sure. Leanne pa noodle salad ceapam Montana matá air. Young pan noodle salad at home. Ceapam. Tá noodles all in chove, tá pickles leis Tána pickles go hálan. Níor se ní anra atá cos leis an dá réil eile. No. Tá peanut sounds san anna, tá sin go háling. Tá bhd níos mó i toirlúnt. You know, ag an brad leis na... Tá se bhd níos cho. Yeah. Fuck. Fiú leis an mlás tá like complexities. What is that? An éagsúil an dá réil eile. Tá níon an peanut sin tá sin go háling. Tá sé go hálan. Agus is bralam na pickles. Tá sé gcuid an pickle dénach an. An ceann seo an réile is siirde agus dar leom is blasta. Is blasta. Ein team leat. Agus na noodles hain. Tá neir an tacha agus teagar nó fechar sin. Neadar man go dána eáil ar gamra, but... Tá sé coach job. Alright, Well, as an trí raibh an búteir ná sian. Sean. Wait, cyn ar hugmid ráta da? Níasta. Oh, yeah, níasta. Sian, níasta a gur sian. Go háling 7 euro. Blasta, noodles, chiova. Na pickles. The pickles. Forfa, yeah. Elbaba. Anna quail chúiseach ar chuí. You know, bhí sé go jazz. Ach, just ní rá an subsan céine leis agus mar sin 8 as 10 a darna heights. Agus 3 háit tá Lee's Charming Noodles an réile is custody, yeah.
Don the noodles on a yes agus or just near Rausha. It hadn't made like glossary of on lum and shouldn't be like meal on like blast on. Will I say? Well, toss so long or once you've sold. Awesome. Gee, on Kay door Ella, Yeah, fair. Better fish, eh? Slán.